plastic manje ndoda ngithi mina ke umadlamini lo mnyama lona lo mnyama lo wale enseleni lo mama lona otrendayo usuku nosuku iNandos izomkhokhela ngani izomkhokhela yini ngoba islogan sakhe leso forever yena lamadoda awu20 awaqomile yonke lonto leyo izokwenza kanjalo ngoba islogan sakhe lesi yabona nje madlamini uxhaphazekile ufana nami nje exhaphazeka ngwayikhale izolento sebebona ukuthi nje sekuye ngesikabhasta nomadundube lo udokotela Madundubela ukuthi ke lesi slogan wrong leyo nto leyo. I will campaign and make sure that she get justice. Akadle mahala wonke amanandosi omadlamini lona ka forever yena yabona. Angiyithandanga futhi lento eyizodwa dewabo ngalesikhathi memenzele surprise. Halo ngokwe Valentine ngoyini angisazi nje. Kodwa bekunesithukanyana lapha kulethu igrosa kuyilento kuyiyona. Kodwa ngiyithandanga lento eyizodwa dewabo ukuthi azoma elokujaneni azoma udadewabo eduze kwamadlamini wathi kade aqala ukutrenda umadlamini kokuthi kodwa futhi manje bayabonga ukuthi abantu bamukele mentally disturbed esho phambi kwakho umadlamini iyafana nsela lento eyisho baba kaKhim awukwazi ukuma komuntu yena ayibone engakhubazekile bese uzomtshela ngqo emehlweni ungamhlebi ku-TV wayedla uphekepha lomlomo lapho uKhim edla iphekepha lomlomo la uKhim usesike lo kunjalo baba wakhe lokazwala nje usho ukuthini mayethu olokazala nje kwayesho ukuthini dadwa bakamadlamini mayethi siyababonga ukuthi abantu bakwazi ukuthi bamukele bamthendise khona mentally disturbed esho phambi kwakhe futhi umadlamini leyo nto leyo siyathinteka njengabantu abahlanyayo.